Tina, klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Jemuk ke dah. Yo buat mat. Berdua kimat. Lah tu boleh bola mu ke do. Ha. Buat dua dek kalau di nak. Tak aja ni. Ha. Kondra magalo. Ha. Balik. Baik. Buat piaga tu leh, buat piaga. Ke so malah dia kalau lalu lupa kau diri lari motor oi. Buat piaga, buat piaga. Lo jadi boleh sama lagi boleh sorry. Jalo di bola. Ini suka jalo di bola. Gas sai bola. Iya, ini masalah anak betul. Kamu ganti bapak kecerana. Makan memang ini lang yang pada cewek itu udah aku. Amak kali amak tuh no. Harus anda mereka mite. Hah, cika. Mana kan kakak bola anak mak nang lupa. Mana ke bapak numpang di bawah? Aro boleh mah jalo di boleh mah. Siri ki sedih kalau sinali lupa. Kok indah mulai-mulai nak. Indah. Mulai lemak laki nak mulai berpindah kak. Mau pulang lagi nak. Hah? Malah. Dia jalo Mana kak? Mana kak? Apa? Mamu lah kak. Pelaba kak. Kematinya malah. Sorong dah kalau burung. Awak dia petang ah. Akai malah. Pelaba kak. Pelaba kak. Hei, pelaba. Balik pesaka. Hei, balik pesaka malah. Balik pesaka. Tunggu. Ali pesaka. Ali pesaka. Hei, Kau ni weh. Pak kira-kira kau bantinya ali pesaka. Hah. Kerau sih. Beca toh? Besa. Makanya jangan melawan. Yang peripidako. Magi macam ada. Upah laki lupa. Anak aku meto. Iyo, macam memang kah? Pak Utun bicu musalai. Iya tungkal tu melopo. Mana ke Pak Boting dia pidanga. Dia pede apa? Kalau kakak di bolamu, nak pakai mata mengolah di sumpamu. Musuh nak medek. Suruh kan mede. Pak Ucek kok. Dia puji si pakmu. Melah kecil gitu. Semana tuh oke. Iya di bos. Ngaca dong. Dia aku cami di bola ni ye. Iya semakin dia camik di bola aku. Nana mau saya ikut camin nak. Emak nulpa. Lo kabar tani kok. Tiap yang taruh di Pak Pendret nulpa. Oh, dia ni gaga. Udah papen rek nul pemaku tenang. Kurang lihat tanah. Dia betegas Rina makun reye. Nah pada mata tu anak malu imal lihat tanah. Jumpa kuling adamu tuh. Menjadi angkelinga. Jelalem lo pesiang ke anakmu si bawa orang perangi. Iya semerat tu napa ye? Tani agak anak kesi. Nah anak cek dia di. Nah ulale na Pak Boting dia na pidaka. Wah ya sirup lagi mempunyai cairan. Iya. Tak aja ni botik kedua. Napa sabi ni tu? Kau dia lo kenapa sabi ki? Apa pidaki? Malah menakir rumpung. Betiba kedua. Lebih. Lu pun cocok kiku ye. Ini tu apa tujuh mir silusong mani ulpa. Ni gaga. Mana ke dia melo? Nama cantik mo. Memang cantik memang we. Nek kalau kak mer selisung masih iri kak minta nak malawang. Kemana lepas tujuh. Bos, kurang ngurus tu bayar sepadua. Nanti dia silisung. Lo mau toko pelik. Jual mahal tuker. Mata sedingi dia mak. Dia nak panak. Pak Pur biasa biar selusung. Dia cenita. Malah beraku. Dia macam cantik bisa Dewi temin. Terima kasih Abi. Abi, positif na tu. Ilo nama kita lo. Alhamdulillah Umi. Lo ni tu paling kena tak? Udah kembar. Tapi Abi, kung kematu anak tak. Aja musalay ka na. Hah? Digalala lo aku selai Umi. Silada karun tu makun daripada-mu. Papa ada ku India. Iya Abi. Paya lo kami erki si alam pereng. Lino letu aira.
Iya maka tumi lo mo toka. Jadi mi bakun Cina tumi. Ya kalau aku mir kak salampir pada sadampeng ngeki. Ya kong kepala baja sanga dia salah kulo kedi ko dampeng kau lah. Maka to peri ko. Ada pengatok kali. Iya umi. Indah. Ada pangakak di. Ada pengetok. Iya. Siapa? Oh, siapa? Siapa? Ma aku lah baka. Amal lo ke kue. Peleceh si pintumu siapa? Deh, kamu toko tuon Rona. Tapi bisa ngiko singka jadi peleceh si kue. Siapa? Siapa? Kau itu nggak siapa? Ni siapa? Jam apa kau siapa? Kau pura-pura ni. Cepet apa ke bawah ke di boleh nasir enggak lupa pernah dikumintai. Oh, pada di asal salana. Siapa? Enggak kau ye. Wah, kasih boleh aku tu. Siapa? Engkau kaku ye di lo kami lo dampeng. Sedangkan ye boros si mataku mu bangga. Tapi dia tu megaga. Pak bisa engkau salahku. Siapa? Aja nama depe mu bangga masih kak. Bisa tu deh. Lo kau tu tengah kajian dia lah deh. Aja nak siapa? Ya apa tu tengah ngaliku. Tu boleh. Ni, nak buka sih kau. Ini siapa? Tes bawah pak wasa tak goncing. Goncing. Ingat muamu goncing ku tu. Siapa? Purus kapan beman rantong penonton. Pamer si tak macai. Cepet nak kena melo dampeng. Gelunti kar menikah. Siapa? Siapa? Tiga si kau lah bakal. Kasih diorang kali ke sama mu. Engkau kakak ye. Wah, kasih kau boleh ke tu. Dia tengok tu motor lah bakal ye. Sembara kilona. Madu ke tu. Jangan pandai mana siapa? Burin dia pandai. Mana ki kau kasih pandai nuli mato. Ada apa ngana wis siapa? Siapa? Mana sih pintu di luar tu Astagfirullah. Wah, masih bela jarimu Pak Imam. Ada mote. Dia tu megagi siapa? Pada tu nak pedih gang. Mana kau masa dia nama gagah? Nak ke mana darah tak masih dirupai? Dia tu megagi siapa? Li sunap play dulu di boleh pematu terminyak gosok. Pak menghitung itu sedih. Pak Imam, weh. Di dulu tak perlu isu. Magi macam kali su. Masuk rekam mati di belamu. Bayi ini turun ala sedih saja. Ya tu orang tu Pak Imam. Pak Li suamaku udah mulai rapi bolamu. Apalagi dia tak nota darah tu he. Tanya kan boleh kuku di boleh mak darah masuk apa makan kamu tu ye deh. Siapa upur ke panot Pak Imam. Dia itu siapa? Ia tu mak kita orang. Ia pematu pada tu kampung ni. Dia tu nota kasa apa? Dapat sepira ke batang. Nule dia tu nak tungkai. Wah, tak mana mai. Ke kopi ku lalu jumpa ka dirimu supaya tak ada rana mai. Kudu mai. Jangan wis siapa? Lo, kudu mai. Tak mana mai. Selada bawa aku sih ko. Apa sini? Lo kudu mai. Jangan mencerna kak. Orang mau si kasa apa? Aku siapa pau? Jadi Pak Imam. Iku mau tunjuk tu enak. Lo ki pura ko. Mana?
pelan-pelan aku sepe. Wow, pelan-pelan ini soalnya ini mah wapop ya. Terima kasih banyak na sepe. Wah. Ada pengatok apa imang? Pak kenapa ke rumah cek aja mau ke di boleh. Pangan rasa-rasa kok tuh. Setengah nang kakak koye. Engkau tiwi rakong. Ada. Kau itu ya si KWC sepe. Tapai kau ngarang. Magi si mutirang ayat tuh. Ngapura ni walu pa Nukunan-nunan lumanang itu. Ong kesona. Nena ada cede, dia tanya doi cede kesini. Siapa? Napakanay aku ke bapa. Iya terakhir biasa jamba di WC-mu. Itu pa bulu wasangnya. Oh, Alena. Dia tu memang kapola deten na siapa. Kata ingat betul liwa bibi nimus sih. Alah, nak play di siapa? Ala di bayi mak. Terima kasih banyak play siapa di. Lo taruh di bola. Yo, melok mas lape, melok mas kaki jalan nih di sunurnya. Terima kasih banyak siapa di. Yo, Di bagalo si Pak siapa. Masih mana play di? yo. Di sunur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh sakai, mage rombe iya. Upu gimana tuh mangkeling lagu-lagu na deng ngoma. Lebih-lebih pisi ya, senyor. Baka wapla mana lagu-lagu na? Oh, cocok ini pale. Paya angkat tuh lagu na deng ngoma cedi. Si bata-batangin lah tuh makukwe. Aroma kada. Darah muda, darahnya para remaja. Agi sambungan kro? Oh, itu senyor. Ay sambungannya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Begadang. Ini lo na bagada ya tuh nu. Ni ya wilong sila lo na den re lo na darah muda. Resak pun di Pak Dua kiko dia menegah di temaca. Ije memang mesti muli-muli lo ya tuh. Pa itu kenang keling dia ngomong di pimpun aku tuh. Yaudah itu na uling senyor. Hidup, apa? Pirang. Ye, magi tu toli kak, Parustang. Dia kis kelolok kah? Dia tuh melolok si mal gagana tuh Wah, dia itu kasih upajani minau. Sedangkan anak pada telinga mana nih? Oh iya, magalo tuh ko pada telinga mana no. Na sabadi tuh, nagasir-jur tuh ke di kampung Mau sa disaka. Setuju ya senyor. Aku pensiun jadi telo lang. Mati di pensiun tuh. Dia di satu joki. Belum tentu, patanya bati lola di tika. Namun terus candring nga di tika mana tolok di kantor Asli runtuh kalau di palau yang isi baca candring na. Jaka to. Iya, agak selesai perkara. Aja tuh si Andri bati tikeng. Pak Mega mau putu kampung Pak Boto ya netu nundi tikeng. Ini Pak Guru saka. Jadi makoki ko agis pelembe mo jama. Ye, dito gaga. Sige, so may bawa cina-cina di kampung Tapi ya pawasu, ko tengah benih. Senyor, aku ngitir. Dia mencuriga? Ku si mucuriga tuh Lo kumala dosa. Dia betul tuh lo masuk ke soy. Kampeles soy. Mga gitu, dito nte lamang ko tanah. Ko dito na, pasana pala masima. Jolo saya presto ko. Paisaka. Sino bata-batain ko ta? Bah, ye, presa na. Oh ya, utak peri no. Ye. Siapa pala? Ya pas teru telinga mo ha. Ye. Kita telinga setengah-setengah ko baawang. Pajaki, asam pajaki. Milau toba lori puangu. Mau ni tuo kisi sebut tau. Kode tas sempajang ada gunana. Salmang! Ye. Magi si mo gore. Dia tempuran minor senyor.
Pika ceran lo pole minau. Ni demi tu pakai anak tu Banyak ternyata mal lipat masuk kau tu. Itu dia kita berlada tu senior. Mungkin ada tu curiga kami ko. Oi Salmang. Dia boleh. Oh, iya. Boleh kau sama cewek yang bersanji. Aro. Ya remasa pole minau tu ero. Na pole mak bersanji tu Mana solo pukum be ko saka. Salmang. Elok keno. Bati-bati ya. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Saka. Kita aja mah jadi apa jempu nih? Matre nih, Yundra Saka, nauntai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok boleh be? Apa aku tuh pakai kamu? Qatar nonton Piala Dunia. Heh, ingin play mali film be? Dewi sengi. Tapi wang kliennya gorana tahu Argentina malai. Mana ke dia misalnya? Ini wasa boleh kok. Dua tama di studio ngi menonton. Kakak baca di pintu tetong. Maka aja peluit tama, na dia pas wasi wang auto. Saya mau terumi, mau kumbi mati ke negara doi pas muti. Aku paling listen tu seumur. Maku tanah sih ko. Aku itu yang pula Mekah pada badam tu iya. Mekah nak Qatar. Si tampi motor si tampi. Jadi habis sepedako. Di sana ya halal. Oh iya cocok be. Nih Saka tuh gue silo batu-batangi ko. Saka, ijen gue silo bisa mana ngurusan na tahu. Senior, sedih sama manu. Lele piku. Lepas ko boleh mak cerita. Iyo. Kerak tu keluarga mata jemaah dulu boleh. Manggu. Senior, kamu tahu apa mak keturu manu na puliang? Ya, ada Saka, mana kayak manu. Aromi itu senior compa uluna. Kalau borek itu Saka, dia ini boleh ketarior na nae. Boleh ko dikandangi. Lalu ya. Pepeng Saka. Mak, temu targol lah. Kakak tuh na, topo di bandara kompor Oh iya. Ulang, pemager oh. Musuh mebor koteng. Magelong itu boleh. Kalau mapalong, mau pakur di menit tuh, kamu rapang, ada tuh kamu matuan na. Oh, ang bonay, dito na cocok kasi kisali walang patinro. Dito yung kaparu na nana ye. Abah, ya penuh di kota mama tinro di lale. Aku macina ni mandre pololo manitum. Aswe madar matu binemu. Dina, aja nih. Amak ko na ko amis sengi, tiniklakin na. Ay tamino. Ada rumah apa tuh? Malis malah kalau mu. Dilano tinro ang ketudan na madarmo. Tamla yung tinro. Yung nga lagi ha. Kenapa aku yang mau tinro? Galo si Tanga mo naman Jina, bang galo si matu tinro tadu siki. Pasuangin ko mato masamas kulos kali karo. Itu tuh. Tama ni lalema. Ayo ulang, teto tasi. Ini se. Nagistang lo vino, matabay. Ino ni pale. Maga.
Astagfirullah. Agak ngare taruh ngena naro. Nah, genau. Kurasa tuh deh. Jolo. Sebentar cegoro utama kau jadi si Padua. Tadi lu coba ngemala. Malai. Otak minut tenge. Hindi ko mo. Abi biar sana. Hindi ko mo. Ngumati man tadu siki. Narareme anak tayi di rula. Pak di panalat tu timun na di kacay. Ini sani makar di gagar sana. Wah, elade upi di long padung odong. Puna na makok ko di. Aban itu tenge. Padir ma tu pong. Wah. Kalian macam apa? Hah, dia agam bonai. Sepungan nasi milo toleku papi sama tole. Aku balik kata si buku ko mana misoi. Urma tu mandri abah tole macam papa. Lo si matu tama jambang abah tole si papa. Lo si matu matindro abah tole si papa. Kau pejai amang. Deng, Lagi. doi. Itu doi tuh sadi. Muta ngabani milo to kedoi. Lasbi kemana gade. Bukan kalek. Ya mana itu mi kurula. Kau makan deni deng. Doi itu capan. Bakal kumaliano. Doi mo. Alis lu mali. Roti ma. Roti aja sih. Roti di Andre. Roti aja di Dandre. Ya ma. Arodo dipakan na jolo anak masulara. Capu mi kurula. Pana mo pakar lo nali. Iko to. Nendo lo gitu kung ka. Hah, dia ada iku iya. Anu mana we mo ringi kung kapake mo kurud lalo. Digaga. Satu metonya aku madar ka. Sebuka lu kuma dibasi pake. Pantas awat tunu pape mo bener manidang kalinga. Sebuka lu ko pale. Kasih. Ini aja kembali. Oh, dia lima siri ka. Lengkap le. Untuk kalau kecil aku. Hei. Utang ke jolo selalu kalau kau kundra orang pelancar. Iya tindu tutu balap pun. Jangan cala pintu mak. Mana kan terus si lomut tiro. Ala turu. Aku baktawa. Taman misal bang. Masuk. Ulang sapo itu bos. Dia mah gagak. Taman main. Aja baca apa? Pulang kamu. Kau di kaki. Di kemana gitu? Assalamualaikum. Angka bine narengi lasa ulu salah cede narengi ulu lasa. Ciku saka. Kamu lepas senior. Kasi di bono penjahat aku ya saka. Bono pelit timumu mabu penjahat. Cok ni. Baru kaki main. Cede ko tuhin no to kilego. Cewek cede ko tuhin pak. Kung gini birin rajanya mudro. Dia nung bisa berpipi nih. Amal kowe. Ada lo ki bos. Masuk buki lah bebe. Bila ada place apa? Rumah aku tani ke sih. Masuk buka sepe. Dacok dulu. Masuk bukunya nih dari jauh bukan keluarga tak. Loh he. Ini polisi mana tuh yang makan si banci ki.
Suno, lo sepe. Salman, malah lu mau minta siapa Iro? Dising bos, Pak dising ini bulana. Salman, lepas aku dulu. Magi bos. Agak maktan itu. Bepa bos. Pantas lah lu kisah apa? Malah pilih pintu bolana. Habis apa? Ayo papa pintu bolamu. Ada apa ngebadan naik sepe? Weh, pindah ko. Ayo naik sepe. Mapa mulai becu, marampo maton nih. Agak-agak ada perijerina. Itu roda nariang. Maklum ini badan naik. Kau tanya ke maklumi. Ini tuh ada pelek. Salman, pindah-pindah ni si Minong. Emang jono tuh lo tutup mapa ke kiri gedom. Nah pindah deh weh sepe. Lu sengaja sih kena anak iwan nih. Panas tanah nariang kagak nanti weh. Berarti tak kelupa ke situ. Jangan boleh menokoi. Nek ikut tuh sedih si gala-gala Kak Saka. Paliwat enggak mular weh, mekuti enggak kudita. Masih mana boleh di pas apa? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Saka kenira aku disapai. Weh, Pira, dia lepak ko. Ih, siapa? Man kisah sempel berlari orang naik nantong kesalahan. Ada kemageng. Minum anu. Pergi ko. Laju Saka main. Si anak ini. Kalau joli, kisi ka atu pelik. Wah, kalau berang keling mah bicara. Hei. Magi pak. Lo kan lo soro yang teroy. Maperi-peri kawe. Wah, dua anak. Tiko. Kundra, agak semangat itu. Nanti lalu ki. Macam lari lah bebe. Yo lo bos, sudah apa penganda suruh motorona. Magabe mana suruh kau lari roh. Bol kami no manu pak pandang. Nelalu ki ansi Teple menur minoy. Ayo pak komandang. Dongo pak. Kemana lalu ki. Nanti kita menung di nong. Iya, cocok masanya. Wih, Pira, ciko lepang. Ya kau dia lepang sepo ke tu. Yelah, si pelari roh. Basta ni lari rao, senyor. Pati ka to ni malam menu Minno ko ple manu. Ising-ising. Dalo pa Jepang na di. Ku si pelik ku tu letting. Pas pujupi aku minta nak aku si bawi Saka. Hormat aku tu. Hormat. Lo muka hormat. Tapi timpu ko dalam sepatu lo ko. Macam isi ko. Ya aku mapa aku tu pelik elomi ya apa hormat si bawi Saka. Siap salon dang. Ini gawan sana beli-beli aku nak itu Pak Komandang. Nasi ngakak ni boleh di Qatar. Boleh pelecur 2 bulan mutar. Oh iya, cocok ni pelek. Ya peti di kantor oi. Ini tumbi ke pawadi Pak Komandang. Pak ya tu nana ya sila ada lelungi. Jadi, piko ke pelek. Harus siap male lo pongin anak Pak Komandang. Dewa dingi kulo tangani kasusna. Nah sebab digagi tertipu seumku tu. Mau saya disaka. Cocok senyor. Masalah anakku iko malay. Tetap matu wira kalau di kantor palo diproses sih. Hade Pak Komandang. Ayo ciceng ko motoka di pos lo proses sih. Pangkana penyidikku. Ketua mesin ketipu nelia ka desa. Berkas-berkas agak lengkap mana nih? Tinggal tahun di badit aja lo diproses. Jangan aku ikut sepadua. Nadigahan si tengani kasus perampokan. Ini bawa polisi. Pengalan we senyor. Hah? Dewi lo ya apa ke tu? Aceh nama dia. Pak koko di Pak Komandang macue. Seplo tu 2 tahun aku. Koko dia, dijaji pitu tau bawang. Dari sekolah aku Saka, apalagi si Seki. Lo kenapa? Apa sandia tu? Hah? Iya. Saka. Kita ning Saka. Lepoy senyor. Kapil lah pejarimiko. Iya toko bek pada pupa. Mau sedih lepe. Lo mopo? Alepi.
Magito suai ko menyati. Pas mato sa lapa. Pai di mo to sila dalalong. Saka lalusi. Pero sabi ko tak masolang. Hai lang. Pak guru-guru tuh emang itu mah guru-guru de pureng. Aja nanti kumana jamai. Paro itu sih. Naburaki eteson ni desa diwis sama kedaga na rasana. Ilo kama pure kang idolona. Mejasa di patar singgung ngamengi. Apalagi menit itu baru. Aja meruka. Pa itu son ini buruk yo pala. Bajina tarongan ni. Itu sagol le. Datu alalan na. Baja sapu. Hama aku. Pantas melipuno kason ni. Ya awas seru lah deh matu ni sengi pesilengangi pajena gola. Dero kapanis sengi. Awasan na sekolah mau apa? Ya netu edak kada anak muli wacican wabi ni. Mana kana sekolah kompu ini? Dia pun seluruh de purengi. Maka nuk apa kau ni rok? Hei, jangan nanti ada sama mu. Palang keling amek ki. Hei Rulan, tuwe mak menetu. Gelo pedita. Pana dua matu anu ada pureng. Jeniana dua kak. Kono lamu kapo. Aga, apa? Rulan, magalo mo kalau mo susu badang. Ya toko loy tapa susu toko. Nilaw. Capu ko Rulan, capu ko. Pasal capu, baluka nga ke tanah. Lebebe. Lo sino baluka tanah. Weh, dia kan kau mulai ni. Rulan, ang kalinga kawe dolo. Lebebe, tapa lo ba mabaluta na. Baji sa nga din kong kaparalo mo di mundri. Lo kung mabaluta na din gamis na balu. Chomi ni pa dyan lo mo. Ito mo to'y mabibibib matutap mapikri cica dita. Hei, amak ko no. Pakulo ka mabalu ya wista balu. Malah kasi ka, nagkasompa ko. Timun na, taplo ni malakay. Iya lo na maga kalau kumabiyak ka. Rulang, salada no runturan man saku. Hei, ada pedolo may. Pidak ko. Ha, jenak. Pawisa si ko tu lo ko lepa ka. Dongo kiko. Ito mandep pe. Magi siapa aku rumah? Ili pertama penyuang. Masih bobo ka sedih. Upakoropo ko. Mana ke mak? Nagami mangapong. Susuna, ada yang mahal silo materoy. Nacasi aku balu ke tanah. Aku salam itu, kenapa ketiap bama? Pak ko itai. Liu amat tak mempuji napum. Iya mbonai, permeto pau. Kopoku taruh ka capu. Tapi cedi bawa pesoka. Nabi nemu. Sesudah doi no sekolah. Deng. Batung ko. Sumpahan. Namanya masih satu mita ko, ma. Si Mila tutukan, wih. Tapi dia lalu sih bisa lekai cicengnya, ma. Pada itu tuh baji celah tuh di tanggal lain. Apalagi lu tuh naruh kesap aja, ma. Alami juga doi, ma. Dulu hambonai. Sauna, sapurai ku. Tikap lu milong, ma. Aku tanya ku diku. Lo udah bangun tamil lau. Tadi jolonan di. Maju digadoi mo. Hah? Enggak? Pakan ka ari saya so. Hindi wiseng. Iptaga tira kayo rto. Hindi lade mo pa apa di? Pag jam tira ka. Apa? Aku mau naik. Doi mo. Mari kalau pergi doi. Maka dia mah aku. Sepudi ko keren suruh kami lo. Jadi kagak. Awan jeng. Ka itu. Jambat cai bertabrakan aja. Orang lain kamu Weh, ampun nak betam. Weh, agi sebut nama ku ini jambat kai. Ampun cok masuk gapok zero. Ampun pak menjepur alem ku tuh. Ampun naruh dete. Betap tuh nih ayo. Hindi.
Magis na gora-gora bam ni laleng. Oh, mi cei sih mak. Padoi 50 lo na laka makan kaja na. Yaningnya 20 eh. Dara na pilok mo sekolah. Jangan terak laki, mudi na. Lo suruh ke sapa aja mang. Iya, jangan pala ya, Mak. Macam aku germa motor. Iya, macam muka. Oh iya, ikut pula deh. Mam motor sendirian. Biasa malah mak juru pur dan mabala di Bundarangi. Tunggu pula nak. Ya kau bisa meter seruntu ku dilal di sekolah sampai yang kata punya kedua gajang. Iya deh. Balik dah. Dah dah sih, hello ko. Tidak apa teguan kau ngaku. Pelan-pelan tu. Jadi aku tak ada. Mak. Hei, pelan-pelan tu. Ada. Kau ambo nai. Jina kana je, dina kana jambakin lo tu doi tai. Ar namur le. Amal macam ni cuma tu gerep pelangi. Ma bale-bale ni timun na nai. Dia ule ke dur le. Pas sementara jambakan tama makuti kanto. Pak beli-beli macam tu mana lagi? Cakap aku siapa je mangi kau? Dia mahi. Lo kan dia malu baju. Dia malu baju aku siapa je mang? Albini mau sesuatu ladoi. Oke dong. Lo kan dia malu baju. Lo kan suara mah. Nama baju aku dong siapa je mang? Tolong bini sesuatu ladoi. Oke dong. Iya mah, walaupun ibu Tony wabi, ni cala mau bikin masana nak. Lo kena, kena sedikit gili-gili. Mau naik? Mage. Hei, ambo naik nana muala. Andre tindro to baju mana? Foto kalau pajama. Cuma tindro. Aroli. Lo kena jangan nemu anu gili-gili. Bos, magi ki ye. Disuruh kimat dia tuh magi. Bisa ngali ku. Kalau mau petua C mana ke dia? Masih bobo kasar diminta aku. Wah, aja nu masih buah harus dipakero. Lo letu macam apa kero? Kalau depan ring sama tu binena. Apa namanya? Mau cocok kak? Iko, si pengumpur malat kay. Kemana tak ke domu? Dia mantra kalau ke sekolah, jadi mau motor kak cileleku. Mana ka pala ketemu lah hilang. Mau sila mo taro mo. Siri kak, datang sekolah mau permodeleku. Tapi dito nama laki mo, kalau sulo kilo ke sekolah. Wah, dito tuh. Kau dito nisang ni. Ano ka ni? Sempak ka masilong malah. Wasa di gajah madu leruntu. Iya bos. Tapi deh kumpat capu melihat C. Model lah, mau pakai payah tuh si kepala pemborong. Iteges ko maguru. Na biasa na kepala pemborong mah model lah. Tani di anggota. Ama kau nak tu malah. Pak seselut tolo amon ci. Atau tapa mo mita he. Ketemu cewek rupanya C itu. Iyo, demetu sama C ya. Mengelet tuh. Tapam saya mite. Jadi sepesile yang ini. Ya tega tapa ya tega sapo. Bos, ay sapo di C segini. Mau ya serona.
Oh, mau cucu metoki ko malah. Jadi misalnya ko ya roh, patani urusanmu. Urusan kepala pemborongnya. Aja na baik ko, ya ko magalo aja mamu na masangi. Mega to saromu, mega to gajimu. Amat tangarang. Iya. Habis malam orang tetok tu. Kami selalu kembali minum minuman. Pak muda keki. Jika suruh aku cek ya sepo Jadi pun sapo. Mana sana itu pak bola aku. Napi dah mungkin dia nak naya deh. Maka dah loki na cera sapo tak. Tiga agak na vidaka. Hei. Hei. Kamu cek sapo na tu ada yang pipidangi. Dia musukru. Ucek aku sapo mu. Dia sila ada makreso. Dia sila ada lo kembali cek. Tinggal mau aja ni bawang. Ya nama dia betul-betul ya sapo itu cek. Pak, lo kasih sapo besi. Oh, iko salah lo. Ku play sampai sapu besi deh mungkin ko ni taruh ni bulu. Mau jadi diganti sapu besi. Mata ruto-ruto nalo kecil. Tolak. Si Neo kali ko. Pejai ini jam itu jam-jamang Dia ala-ala warek ko sarono cek itu. Oh, cuma apa tu ni? Masa nggak mau macam bawa ki? Ketemu dah lah anak. Atau demi mana? Payah dia tu lo rugi. Lebih pedih tu nah. Hindi, seandainya ya suruh ke cek sapo tetap kuat aja. Aku ya apa kau? Dia beda-beda kak. Aja apa ke tu ni? Ku dia mulai majai. Wajah si tangan ni priaga. Pengali perdana basi lo kurung beli sungai. Par loteri. Dia lalu aja. Nama lo aja setengah di lalu aja. Ikut dia metu lo maja kan. Maja lo kat si padoi. Aku takut, apa yang aku takut lebih ratu nyawana laba daripada doi. Syaranan dia. Aku bahan paling dia. Kaipa aku di asa tentara, alena bana di Bali, siatro. Pak, di gawe hubungan ni ro tentara si bawa ye mace siapa ki dia aga? Dewan di sama ni sedih muka sefasa ki. Tak aja nak boleh ki tentara di asa. Mau sedih di mana? Ku ya halala kan jelok doi ngoro. Nei kumbawang. Kalau aku mirma bicari ro tentara. Paya kalah. Pede cingi mengisaka. Jui mungkin do. Apa aku tu nama tu natapalala inga dia tu di Garawa. Mari pelewa di kike senyor. Engkau betul lah be. Kedo no buka palange. Pak masa ya lo teto buka. Nelendi kat si bawi pam. Jadi ku dega ke tola ba senyor. Pakai tutu na ye. Oh, yombe. Pak ku teto ki bapak ku tu. Tasnya secuan di mentoki bertang. Iku dari stalada betama pen rasa-rasa saka. Pak ku mimen ni. Ya ku macam jihan si ki beriau pangkai. Iku alam tu kumapa kero. Weh, ini nembe bapak ku ria. Sebab iya matandrin dia betaku. Perwira na. Jadi meni bada saya ki akap lalu tu meni bawang. Jadi, kalau kau jamba senior, maga ni. Tapi kau ya saka. Ini tugas kapal lah lembek makan dalam kotai. Payah purma tu boleh tu. Malahan nak beker kat tai. Siap senior. Darustalo kamakutana. Polisi ko purma binena mak baju ibu bayangkari warna pink. Ko tentara mak baju ibu persiti warna hijau. Ko pur kamu pine. Iya lo kamu baju aga. Baju makun reko. Wadis jaji lo kamu baju rani. Asik tu calo betul Matong-matong kamakutana usengo ko ketu. Hendo dah lia. Ini pegawai masuk keputusan dia tu boleh pusat. Tapi menurut informasi, inapi nerapak kama kokoi. Maka dah warna gener si cocok matu binina hansi Jarana pala dalam mo pine ka. Ko de pigagamat tantu warna nuju pulpusa. Hade? Ya ko magating ke dalam leno fine ko untuk sementara cadar no dolo. Pai ko sing kita ni am silo mas selingkuh. Iko derus tanga gawelo mo. Ugalor no masamo ka mas selingkuh. Bisa mo jana tagat tu ka tapi detong mo jala durane.
Jadi tagad tu patui. Taluna na. Hey, jebe macam lepas saja Riku. Lisus ko matu, mapicas ko di Umi. Napa makin si matu Umi, makin memak ka. Jadi mesti lo kisirun tu dari tamu. Patris ko matu. Pak memang iko sembarang ada mumpung Kak. Sengok tu. Wah, mati nenai. Si makin memak ka we, jadi gelade kidomu. Oh Saka. Lo kau gati mana orang tahu tu? Baik mau makan senior. Jom kita kau digato labe. Lo kau mai darurai ye. Sekuri paham lo pun betul oh. Lo kau gati mai. Dong pertama motornya deh metuma kita lah jedok. Darus tanah lah puki. Iya kena lah puki, iya kena. Oh tu gati. Tu magaga. Iko lapo, iya kena magandeng. Boy, Agak semalam aku tanah. Mana selain makan deh, leceh dulu. Magi senior. Magi dia mampu. Andrin ba komanda sinco. Wai, wah sama teruk ko senior. Nawas ka lalu tu pada semu. Tapi dia Saka. Datuk kenal ke jadi. Kok aku tak kali macam ni pagi grup dia lari kosong. Nu ya kumamu terus ku disengi. Dewe witai pamat teru matek ka. Ya na tu. Ya kumamu terus ku suruh maki tu pagandemu. Pak digawa sejalan sedikui kulun pedir. Ani kamu calah, cinya magandeng. Dia paknya nak lo dicala di bawah umur. Dewe lo ya darus TV kalau aku puskesmas di mana leku. Saka proses ye. Pasal saya kena senior. Pasal ke keluarga abang aku tu melangi. Apa dirimu tu? Ungko dia ke tu. Laban penglipa burero. Au, degau TV deh. Pelaba kapal dolo lisu boleh. Magur senior. Pelaba ilisu. Haja? Apa kemana tu alasan tu pelepoi? Magalas si matu dia pergi gagal lisu. Alban ko cuma terok lah. Mau algon cuma terok. Ala na lisu. Pida bawa ni ke kamu, akhir ko natila ka kuruhan si. Dewe lo, mitau ka. Ceko ka matu lisu. Darus tang. Isu ni makalale papa na diku. Leson ko tu. Kumakutan kakakku, telo dalam teroy. Pida bawa ni ke kamu, akhir ko kurulo dia ala di kantor pos lahan si. Di bahasa dia. Aduh, ale tu salah. Gati. Assalamualaikum Pak Imang. Waalaikumsalam. Kasi mo jamat tu nak. Mas sapa do iki Pak Imang. Bentar malam. Magalo ni tu nak. Pang kerja mamu. Ya Pak Imang. Sen itu mapi tolo lagi yo lo. Papur kamabi. Bos, jadi melampil ada bicaramu ke tu. Pidara ni gati. Pak Imang, dia belum mali tanda-tanda. Dia ulun nak. Kau tanda-tanda ngalu ditungka. Pak iya apa soleh ka? Hah? Dia Pak Imang. Leto sini tanda-tanda ngobelui. Pede dia menjampang. Pede mendiri coko. Tanda-tanda ngagi sama balu. Nulia rusim paci coko tu. Pak iya ku makalasi ko. Pak Imang, pandangin teka. Malah, kasih ke tu bibir rambutannya. Panas puji tu Pak Imaman rambutan. Buah ni, buah naga. Wah seru tu ya, pemacang. Wah iya he, rambutan. Ayo bos. Rambutan ya Pak Imang. Jangan pada reka. Dia matu puji man rambutan ya. Pak Imang, angkal ini kau dulu. Ini tanya rambutan bangsa ni semite ye. Atau bercelak buana, ia tanya, ia melotongnya buana. Apa kelibas sini siapa tu deh? Cila liku babalu. Pak Imang, jadi ke jolo poe aja lo bibi agam Cinai, ha? Pak desa di desa kau mapo, jo masiri. Awe, bibi durian, angkat tu. Digau puji ambone. Malah alang saya bibi salah bini ngang Pak Imang ketua jaga masiri pun. Angkat kero bibi salah bini ngang. Tegir malah. Jolo. Tak boleh. Ayo bos. Yan ni wasa Pak Imangnya. Bibi salah bini ngang. Ianya jam pulasa, ianya lase.
Ya kamu pus ya namu pus si cangkoi, satu tos itu kaya buana. Tapi Pak Imang, ya ko deto namu pakka biala sede. Iko caw mana satu. Jangan bonai, namo agam balu ka tudo. Lo mandi ke ka, lo pau ka, lo serikaja ka, diga cini-cini aku lo meli. Apalagi empat jadi rujai. Deme menawe lo meli. Bos, sepatu bibi ke rumah sapa Pak Imang. Pidar se. Tige, Kamu apa gemala? Dito no pidar Pak Imang. Masa capu nih. Kamu apa bos? Tapi jadi mana? Kita saya Pak Imang tuh Karo ya. Ayo. Temang mana Pak Imang tuh? Pak Bibi impor mana tuh itu? Ke Pak Imang ini. cinya. Malah mana kecempung lang. Ke Roma. Anu ya bos, pada Rui moy. Iya salah kayaknya moy. Oh aye. Daripada ya onron jadi setan ray. Kalau di mo. Cinya. Dia nak pakai bonda ke rumah. Nak rumah tak Pak Imang? Salah ko ya ke Papa Imang, betemu mimoy, padi mau pedang. Aro, ke rumah. Mau saya Pak Imang kepada ko. Iyong biang bonai. Mau ke rumah. Lenyes tak bonang bonai. Pak minta ladek mimo Pak Imang. Jadi orang bonai. Pak beli-beli apa sih kak? Lo kapan nasi dulu bonang? Pada no beli Pak Imang. Cukup ni rumah tiama ni si mimo. Salin itu nak. 50 rial. 50 sabu pangkaki di Indonesia. Tapi ambone pedong kakum be kapan beli. Pada pedak tu dia gede nulis cukup ke rumah di kampot tak. Hai, malak Pak Imang dia peniseng. Pak Imang, ya Tommy tu dia nak coko ye ni ke rumah. Ya ko tanana meto Indonesia loko mon rumah tanah. Ni tanana. Wali to boleh ketar. Alah nak itu nak. Aja dulu. Mati amma ni. Benar. Wajapi. Alana dulu. Na pangili bibi na tabay Pak Imang. Pangili tanana. Wah, seni mak kelip lulot tanah. Yan na pala Pak Imang. Sani, anda nito. Mala. Buka tanana ron di. Tanana Indonesia mo lang. Jena. Kau tanah Indonesia dipakai. Mati tu. Tambah ni pala 20 sabu Pak Imang. Nadiwi na siya agak si usaro ya ke tu. Bukan may. Iya tu, nabining dia agak keluarga keluli sepuluh Qatar. Dia cok suli kena itu Pak Imang. Cuma wah peluang yang biasa itu. Malah. Aja nih Pak Imang. Aja nih hati. Ya pelek na. Tambang aku. Pagi selamat Pak Imang. Jadi, digagan bibi ke rumahku tu nak? Bibi ke rumah mana ya Pak Imang? Sama kan kecil di bawang. Ya wajib Pak Imang. Bendina Pak Imang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bibi ke rumah. Umi harus terus tanah balik kaki. Boleh kisah lu beli kak. Pak boleh memang timun rumah kundri. Pak memang ngikom kecacai kak. Jadi lepek kamu terus. Jadi ikut bicara aku di Umi. Sini wisalo kuma apa aku tu. Wisalo memang udah ndek tengah ada lelengi. Pas kuno lu lamo tro. Dompeng agak lula aku ro. Iya senior. Idalian aja lo betok ngejajar di Umi. Begitu display mata aku makin Umi. Ini dia hubunganmu. Salah kak senior. Calon mentu kamu. Ya, ro calon mentu aku. Tak jadi hai kok ketu.
kau puro pidang umin namin retensi na tibi me malah ke rumah sakit na. Pali waktu na saya aku. Nah saya apa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kah di posmu? Nanti aku gaga. Jadi matro kalau kemai. Mana ke Pak Komandan? Atas apa raka? Ayo matro ya usapa. Pana pidah kacu kimu tahan ya gere. Oh iya di. Utahangi. Pak menengku enak-enak apa kue garmamu tero. Edi ini nahil palapo topi. Iga na nalapo. Ibu Edi asa Pak Komandan lepo. Tapi ina pidahkan na upa diri gere. Upa diri Pak Komandan. Pak betin sedang utah cekku dia nulle Pak boleh lala. Tapi dia tu kecil-kecilan rita. Pak wisangi makin dicuki. Yang itu ganden nah. Pilih memang tu Pak dia cekil kelin wamba. Oh, salah kok. Pak digandeng upa diri. Matanya cuki upa diri. Nalina mak gandeng. Na batin mo usi wacama sumamu tro. Na diwit denre na ciliaka. Wah, sini bisa peleta turu Kak Pak Komandan. Lu remi menden retawan si padua. Si runtu Pak ple matu pe macuki. Sebelumnya pelapo ambak mi men. Iyo, asal meruntu pe matu mamu tro ke juru-juru. Na de tu ga mahel. Ple pangaka apa calai. Saka antusiasme mo Pak Komandan. Pak na mo anrin na. Asal salin suruh toki pediri. Mana kan antusias? Disiplin apa masa? Bibi. Iya mo tu dan terlupa Pak Komandan. Yang duit si pan rezeki disakai. Resak apa di tempat dua kiko dia menegah di temaca. Begini kapa wali yang metro deh. Oh iya Pak Komandan, tala ni. Anu baki situ pengelit oleh ini bana naik kong kekut. Oh sabar aku pada wadong pe. Si loku moto na taduna naik. Oh iya, tala ni digagre saka. Sini. Jaga nama tu. Boleh Pak Komandan. Kita mau motor rumah dia tahan lah. Ke polisi ki. Biar boleh. Hello sorong. Oh iya. Boleh sorong. Bunga-bunga agak tuh. Sana tuh pas. Wah, kau pelek tu malak. Dia bisa malak bunga asan ni ye. Yang penting asam pam galowi ta. Walau tak ada. Galomi kau pas apa pampu mata tanam. Katu. Boleh merci lo. Aro. Oh, lu kurang ajar apply merci lo. Agak sebelah lempar lo. Jaro pas apa? Lo kena sana pidar bibi. Tapi mi tahu itama. Bibi agak sina balu pudong kante kong kena jamer dia tu lima ningka. Pasani ku agak malak. Silo tok merci long. Papat tadi gane sa merci silo lainnya. Sapi seng. Jenuh semua micai. Alini wasa bibi ku. Pai ku mempuji mata na tanah. Bibi agak welong pederaka. Na sini na tanang kunyeng kemana ni? Engka ni Kambojana. Engka Tony lidah buayana, engka Tony janda bolona. Jangankan janda bolong, janda dadu, janda tak gatung. Kemana kue? Janda seribat kawin keto? Bahasa apa maka dongo kalau pidar ko narekong ka na mo bolay. Ini bibi ubalo tanya bibi biasa, bibi paduka setang. Pak balik. Asapa ada pe bawan we. Ni tu dulu. Nombor dia tu meli. Ano pas ko? Purka sedih biasa mu pidas apa? Maka dah bolami ke makaramu. Ya ko iye mu pak di bola di laleng. Tuyul. Kandole. Pokoknya segala jenis macam setan. Mi tahu mana ya ko ni ye. Tapi mak aku bola aku di negara setan. Perampok ni basi temai kak. Na setan mah tu sana ye tu sebe. Ku ye tu hanya bibi ni. Okay. Bibi Seta Malino. Piko gue tahu sebelah daki guna ye. Pelem mak. Di pak di bola bawang. Asal ke perampok mata mari ko. Dia ni selalengi masuk. Hah? Nak dia ni selalengi masuk. Mengati ya tu nak uno. Pak cile ke bamur di boleh.
Oh, mada me, mapikir ami ko sapi sa dia mana mau semelir rapi pikir ro. Tapala ba daw na cilampa, muna sungai ni tapala wena. Na papinuang ro parampo Aku na masih kepong Allah Taala. Langsung mata jo sila lawan akor. Oh, jadi pelewali, bibi si tangi. Ini bibi si tamalino wale. Mawe cemala dua nih siapa? Ya kumala dua nih. Dia nggak berani sih talu tama di bulam. Kecuali perlu sumbangan. Wah, jana. Kayak mitora muka di perampo daripada si tangi. Aku mau tindu-tindu kita penuh taki. Salin nih ya. Ke bawah siapa? Saya salam langa doi. Cani-cani ngati. Rata 50 sap. Adia, asa cani-cani ngati rata 50 sap. Hai, bata kak sedih ya ambo nih. Au asal bata ko sa pisang. Aja mali. Pa ito minakan riya tu do. Ya kumata pagi. Kon rawe gana to mali. Tapi kdia malu alam ay. Di mala. Ala play may basa po, kaya mo lang maliwi. Wah, mala. Loka. Jadi, Kita lupa. Bilal, ang gatumay na pasangang kambo ni untuk kulolok mas kola. Pati kapag-kapawit ko si Bawa Bilal. Wag rin nagajang. Meo ka ato. Di ka asal ako nagajang. Asal naruntuki si Bawa, tatag sala. Tanya tu yang mau liku menre dia tu Iku mo to menre ka ngalemo. Jadi paling patero ka di boleh. Panitamak ki, lepa ba na mahal mo ako. Magalong ito kong kajama di mala. Pak lancar tu le. Iya bos, tapi dapat capu mana ni? Pada amas gam punci-punci yang ini. Dah cop tak ikut malah lo matero kakak puliaku. Ang kenu paling ayah biniku. Lek mapale to kayak penglitole, pak yer penting. Ya upari ngerahin ko tu bawang. Kau sebuah aku sedih miti emak. Namu kaju dia tuan nule mali. Pangkasiro anak sekolah lo nong soki. Anak kayak kesilo masih bobo miti emak. Nanti nyito kena kandung. Kalau dipikir malah merilala ya lupa nih pak biniku. Itu pelai bawang. Domen no. Tete ko sama dia cian tu mola. Bos, itu nama cema tu terodo. Ipa beli bibi bunga. Boleh beli. Oh, magati memang kemati kumalak nak kena seteru. Pak silo ko bete mana na puangnya. Ya jadi bawa pikir. Ang penting man mereka. Kecuali yang kini diboleh majal lo. Apa dipakan ro tae? Amala pikir. Ngadel nih, susah pikiran. Bos, mana ke belakang tempur kau ye? Lupa pakai lo ke sekolah. Dia lupa bos. Malah Juli diulpa. Mami sengi bos. Bau. Pangke. Ulun talitai. Pasang ke bos. Kecelakaan ni. Malah jam ku popo. Pas andainya tak balik pasti kita sih sama tak kalian konye. Ajarin lagi, ajarin lagi. Gila bawa malah. Tapi siapa tahu nalar dia ngasuh bos. Malah mati tahu kat ada dengan bini aku malah. Bos, Bilal tani harus seluruh. Iya, padahal purne ro pidang. Maka kajian si Mercy runtu Bilal. Ngumpat ce tapi mo tu. Ke bos, dia mentenakan salah kapa kero. Pindah kak mai. Ulfa, pelan-pelan ke mau trona. Iku kesang dulu biang. Makan kaji si Mercy runtu biniku, ha? Mala. Kesang dulu pidang. Bos, mana kalau umpet dangi pisau? Oh iyo. Iku berkesagan dulu pidang, ha? Berkesagan no. Ambone, munu kaya lapus api somi. Mala, mamu itay. Ewero, ko pagajangin di turun ko to.
Gua aja bawa no emang sele. Ini rumah tapi bawang, dia kenapa gajang? Tapi tora bawang. Wah, dia tentu malah. Aku campur siri unu tolong itu ye. Yang bone, lepas ada loh ye. Macam tadi cede ceki. Alah mau bobo memang ni sebelum rapu pisau aku nulus codoku. Yang bone, udah aku malam pelempu. Dia minta pulih malu pelfa. Lebih. Macam malu pai, nebur ni malakai. Yang bone, TV saya mulai ke dia. Minta ko si Chandri tapatnya ikut Nersiala. Balu patong ako. Nebur mo to lah. Dia tu tiko. Magini ya, anggota aku tu ni Nersiala. Ya tahu ni Rambone, kau macam kasirun tu Ulfa. Tolong ah, pekoceran boleh malu pe Ulfa. Laku mai. Atau men dia lah deh. Bala antara li sulpa. Oh iya bos. Lari pe tu. Mana kesikan dah kiul pa. Telo kambo nai. Maja memopi mak. Nauruntu den riul pa di lelenge mau go motorona. Jadi ya si semantra ilisu. Oh, kamu tak boleh murun tu Jamal. Pas deh gaga. Bong, kemak. Jene ki aja mak. Malah kami ditolak. Pada dulu les tau mana ni. Kong kedai mute pale nai saya witai. Oh, dia waktu ni ya abah. Pana guru kak. Nala mana mandaroe. Iga si mandaro mu. Ambo nih, yakin ni lupa. Gah. Menyama si nyawamu le mengolos ko sugi. Manca ji mandaro si anakmu. Ni dia disengi mandaro aga. Cakya mu mandaro perampok meto. Timun na kong napau. At tetes ko tu. Wala ko tawamu. Iko naman la. Puro naman re. Di pama, ni yarwe ulis so apa melupu kak. Mana kak? Dia kena pandai ko mandaro mu. Dia abah, pada kira ditanggung Andri. Mandaro air. Kapal pe mandre naman la. Aron proto ni mandre. Iko tu puro tabang ko talo talu. Tarong ko kamu na. Tatsya dimu. Iya mak. Aku sematung ka. Iko sing ketutuman desa di perlumu. Bapak ki gondrong. Kuni ko. Bisa ni aga matung ka. Pas wacir mo pelemu. Pas lo kumaplo mata deh. Madapumi mo ki gondrong. Mana kalau aku pulau mata cerita nga kasi. Payam to ka tum dosa. Mapake gondrong. Kaya purnama bini. Na kebetulan Chandri neye upini. Na si Chandri mo pilat tu makokoy. Milo tolong ko dia. Nakadading. Tabantu ka jolo. Piko cara na supaya nudi magati na lupay dini. Kadika, lo kenapa lemeng di? Ya raw tiwi lo kokonye. Chandri na play miras pubine. No, matanya ko pubine wi. Naik na si puji. Ba, alam tu kapi ni. Tapi utaya dolo ale ko tamo mas sekolah. Natapalin talo ko majulun-julo lo ko pinay. Padahal magerta ko na iye. Dia nak bicara gertak tu gondrong. Itu ki, teti merke beli pengelata lah. Itu mengganti dilang. Dia kena sumpah aja. Pada mal. Jadi polo mata magalo merengi. Madu paga. Ya wasa satu untuk semuanya. Kok ya yang bonai paket, ke paket telumpulang. Ayo paket telumpulang ya deh. Telumpulang itu banal lalu pai. Kok tamu lo kepa kemungkinan ningran pimang. Ke paket 6 pulang. Ke to paket permanen. Ya pogolo paket permanen deh. Tanya baca Chandri na lupai. Namo mana keluarga na lupa toy. Iya tu pakai permanen. Magalo ya tu. Tapi musuli-suli itu tuh. Kamu sedih kok, Kok iya. Benar permanen. Tapi keluarga aku masuk lupa mana toy. Gondrong. Kok iya permanen. Dia gini dia dikurang sih deh. Jangan lupa keluarga na.
bawa dimo. Aja na bawa pulut tu mana bacana. Nah, iya nih tuh gondrong. Zaman. Kau yang bone wajani dolo. Nih? Wasa pura pi. Tanya we agana na idimitin ni si Silong. Bisa nyampe mu. Siaga ya gondrong. 150, bapak meneng. Dari yang betul? Gaga. Iku nampak aja. Iku suruh kamal pelfa. 100 nih ya gondrong. Dan yang bone, dan rapi model na. Sedang kay rodo, dan siaga si usaro. Model agam mau pakai. Na model lati yung bawa ngiko. Baca-baca. Loki maka da manu si bawai. Liya mana mato TV ro. Tanya we agana bone, ayo waktu nutri mu baca. 2 tabong ko sona, apalagi mau ngojek kamendre copo blue. Udah pedih tuh nah. Jangan nih. Keteningi. Patuji, kalau tuh puro kang uri na menu eh. Suruh minum nih. Minum di. Dua lo iya. Masa nasa tuh puro di pegerukan uri manu eh. Maka tuh kalau aku di Pesbukora jadi uri na menu pegerukan nih. Andai kalau aku di Pesolong, timun na menu pegerukan nih. Iyo. Minum nih. Beramuli malu pegati biniku. Patanya kanan di. Yang ketulas aku. Boleh sama bibi-bibi ku napa uno ko. Paganda begetelu gede nasa sanroy. Cicepi. Tabut teh manu ambo. Sampara pendi. Nama tuh ya macidi tuh nilo dia aja. Pak Makbura ko. Magin mo sa dindi. Malu ni biniku. Iga, Wolfa. Ningramu patar gondro. Maka tuh pas lolonan ninu, dia pernah temu tuh Ada cimi mo gondro. Mo padongo-dongo amek ka. Mpak majasulin na denak kanre. Dinalu pebiniku. Ya tuh lo kepiye magkonyi. Malah aku tahu. Iyo, ya kau dinakan relis mo kumay maldo imu. Paya tahu aku garansi mo. Tani tahu. Ya kumaga pa si Ninong iro, tahu ana. Kurang lebih mo tuh sebawa resep na dokter ya 3 kali sehari. Tapi kau yang anjur aku, kau mudah kainung. Aro, mengkelinga nih. 3 kali sehari. Pada motor nase resep na dokter tapi kau mudah kau kena sanginung nih. Masih mana beli gondrong? Ketulah macam apa aku tuh? Dia agak bone. Tapi kawas lol kumuli tole. Pas sampule dia agak peseta ma, nandai ko deko gaga. Dah bisa melingat tole. Pedip iku. Di ceritane ya patole ko. Iyo, ikut omong bapak saya ku si teper kak. Si saya dia agak. Ikut tunggu di bola mo na may tumang kamabis na panne atau may buwi pala. Di nang kama, pak kulo ka may natsaka bapak aku. Suruh kagare mato na to nga sekolah. Gara-gara biasa na sarang emak mo sa bapak mo. Diwis sang ima. Pada to nang kini ceritakan ka bapak aku. Nakurampe ma aku mencerita bapak aku. At chandro ka pa bapak mo na. Tamagarta bita, maputi to basta chinay. Andai ka magaratay ma, ang kananir si Puji. Nulimit to toning manabuin eh. Pamitan tama sila silong ma aku. Cina deh pur malaki na, iya mo tuh di bapak mo. Tamagarta tabita. Ama sarulang, din repetu apa ngaceling aku lalang. Mabo ko na cerita na ako sa menit tuna. Papede tu Cina selerana. Matinya sisa Cina polakay. Wah, yan ay mo chay. Abo nga ka. Patung kapaparan kaling ako. Naka Cina lo Puji. Nai kono choko Cina. Agak kaple ya. Agak kaple. Kono choka Cina. Kamer koi ko. Maju situ. Mau ganti ka pamit ka macai. Aduh, nasuruh diganti. Mengisi kuna ditay. Noroto iya. Pagi sih mulu tuh. Bok leso. Iyo di, kinakapang leso. Bangkot tuh mamui. Makot tuh.
Iko mingra mo pagil pa. Apa mula sih diwalupa-lupa? Oh, berarti mamu makan tetap na gondrong. Jam 4 pa tumino ya. Iya. Mawai kalau ko leso ka. Kau itu mau macam leso kambo na pada tahun itu walupa-lupa tahun ni binay mo. Cepat uci dong. Iya deh. Kuno di ya pelang ko leso ka na. Ko leso diri. Supaya nasa to ka yung pamacam aplarioto. Pada itu na tumiti amalioto. Nah, Ya. aduh. Sorry. Kambo na eh. Ih, kung bunci ka pa mo to? Hindi mo tamkan. Hey, bisa to? Ani kunci na. Macam mati o tambo na eh. Macam ka tu. Alam mana di gas bawang. Malo ka tu mapada pungadoy na. Kamaliw to. Iyo, kung kaday mo. Hindi plotong palari. Foto rental mak. Mga kombo na Iko. Pajina ka sa na di pa biasa. Hindi pala may silo yan po na eh. Sebuah aku mak. Nggak también alat eh. Sabi po. Binalasag ko. Oh iya na. Ay he. Binambo na eh. Oh, ay binambo. Iya.